ya aracyari da premier for real. Nagarukanye zamano mukunze cyane raka nyuma y'agarimbo kiswe ibandi dukomeza na episode ya 10 ari nayo ya nyuma kuri iyi season ya Freakish atagira uciko birahererahi mugeze twaherutse haraho batangiye gutera urukingo birahererahi gusa sinitaye kubyo ntago bazi ko ari uburozi nawe wiga turasa niba bishaka ariko nye nawe ni mawi ati nye nawe ni mawi narizo uko burya you are my best choice aracyari da premier for real kuri bandi kwa bandi uba happy ufunguye lisani aba badage bashaka fight kuri bandi uruha bandi uba happy ufunguye lisani aba badage bashaka fight Budgi kofi yanje 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 Budgi kofi yanje ndagira abatineke bambwira kibyo nazi bambwira yuko kugukunda harari ubusazi uko bikomeza dushaho kugukunda disi iteka muhora nifuza ko wambera umukunzi aho nakuboneye ndatuje ndadese sinyiri mu bizungu bumeze nka satellite abadusebye imitwe yabo tubona ari fide nibazi ko nge nawe burya dukinagahi nderega kuba nkukunda si impanuka ndarahira kumana ko nasigera nkusiga bijya binera isoni uburyo unyicira akajisho ibyacu si ugukunda naturi n'inshuti nyazo makoziki igihe niki ngo nkubwire ko nkukunda narebye kuva kera nsanga wambikira ibanga mu rukundo nta wundi mwarishaka ndashaka wowe gusa maze dukora imishinga uru rukundo ntagufite niyibona fo natekereje cyane nsanga wambera malo cyo tera intambwe usange maze dukora urukundo ndashaka kukugira uwanjye ukaba mu mutuzo burya urukundo ruba rwiza ufite umwana nk'uyu aguhora iruhande cyane aguhozanya ubwuzu aseka bigatinda mbese ukabona ari kuru na undi n'uyu utameze nk'abubu kuri bandi uruba bandi uba happy ufunguye lisani aba badage bashaka fight kuri bandi uruba bandi uba happy ufunguye lisani aba badage bashaka fight Budgi kofi yanje 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 Budgi kofi yanje nawukunda iteka wumva injyana y'urukundo mutarutwa mu ya okay Previously on Freakish incamaje kuri Freakish atserugira umutima ukomeye ndagaruka twabanye wa musore mugezi Lishan yamara baski agasohoka John Collins atinduza John Collins Rescue and Recovery naje mu equipe ya Rescue and Recovery mana we n'urukingo kano bagateye uburozi katabizi happily believe a man ntago rwose umuntu yakwizera uyu mugabo suitcase full of shots umuntu waje nawe yambaye iriya myenda y'amasuti yipfukiranya kuriya ngo tumwizere nimba ari urukingo za kucyata rwiteka akabona guca muri zombies. What does he want from us? aho ndadushaka iki Just a pinch. akara kurya gato agashingiye twabonye amukobwa natari wa wundi twite nawe waje gutera urushingiye n'uburozi bambeja mu rukingo sasa abana babo babafungiranye mwana nago nakwiyambura sasa uyu I guess you saw that in the movie once. mwana babonye muri filime tu simbukira ku gatebe kwa yakavunye intebe ni Grover Jones. Nobody. mwana nago ni umufana w'inshinge humura nta kibazo fata uwa mbere nago bazi kumugabo aje kubayitana fata igishinge bahera kuri Natali Wrong. kibazo ki bakiraho mugabo baramuko Did you do that? yago gukora iki It's not a vaccine. nagaru urukingo It's a poison. He's ahubwo n'uburozi here to kill us. ahubwo aje no kuduhitana he's here to kill us Poison? uburozi sasa dore ngo baravuga ko ari uburozi Natali barangije kuri umutera mana we yabwatinze umugabo baramuhambira ni John Collins. That's where we kill a guinea pig. yaragose je nakanya gato Took it a shot of vodka or a cup of mouthwash. ati umura nacho bitwaye no ndarageranje nabi Didn't give it even close to the full dosage. imbeba naite dosage muri make nango naite umutuzo ariko yapfuye. What did you put in my body? Nicyo washize mu mubiri A vaccine. no rukingo
to protect you. hakugira ngo urinde naguteye urukingo. Fine. Romera ute nta kibazo. I mean, my stomach's a little weird, but Ndumva mu ndabidasanzwe gusa. Banza umutangiye kunyinjira mu mitsi. Set me up. Ivuga bari amambiriye. Because you and your friends blew up the chemical plant. Ati mpamvu nagwambere nuko ari nsitse mwamwinje mu mabanga y'iriya chemical plant. Ruriya ruganda rwakoraga ama produit chimique. Why did you knock me out? Ngiye kuki wankubise nkahwera. Diesel? Diesel. Pretty simple. Ati ibintu biroroshye. Saying Diesel n'abafana za bwa burozi. it's a vaccine, Nimba uvuga ari urukingo nawe kandi ugutere bihwaniremo. and that means you wouldn't mind getting it now. Bivuze ngo nawe ntacyo byari bitwaye kuri ugutera kanze nkwereke. Sasa Diesel ni umuribwe baruteye sheriwe. Arushyira ku ijosi ntarari umushinga. Don't. Mwana we runtera bro. Bivuze ngo yajya yemera ko ari uburozi. Nyamunini arangije. Mwana we. Trying to kill us. Nase kuki ushaka kutwica. I'm doing my job. Njye ndimo nakora akazi kanjye naratumwe. It's because we're witnesses Ahubwo impamvu ashaka kutwica nuko twe batanga buhamya. to the horror show going on out there. Zino zombi zose zateye hanze byaturutse mu ruganda. All I know is your friend doesn't have to die. Ati cyose cyo nuko abashuti bawe batagomba gupfa. What's in the syringe? Tubwire n'ibiki biri mu rushinge. What kind of poison is it? Ni burozi bwoko ki? I don't know. Nanjye simbizi. Unlikely. Our only chance is getting medical attention. Icyo dukeneye nuko twabona medical attention cyangwa se abanoze gukenera kujya kwa muganga. I can radio for help. Ahubwo nahamagara hanze bakabaha ubufasha. Sure. Serious? But after you call for more people to come kill us. Cyangwa umusaza ushaka guhamagara bene wanyu nabo baza baduhitane. Then send me to my vehicle. Ahubwo mureka njye ku modoka yanjye. I have an extra suit. I can get her out of here. Kandi menye n'imyenda iri mari amasuti. Ibiya myenda wambara ukipfukirana mugabo mwasohoka hano mukagenda. You'll go get it and come back. Just Urumva twakure ukagenda ukagaruka. nice. Utatubeshye. Die if you don't trust me. Uriya mukobwa araza gupfana mutanyizera. He's dying because we did trust you. N'ubundi mpamvu arimo arapfa nuko twakwizeye. Yeah, well, she's not dying. Bivuze ngo ntari upfa wenyine. Diza ahita amutera igishingi. Mwese mujyane wa musenzi. Diza ntabwo sheri we yagenda wenyine. Bahise Freakish. Dutangiye episode ya 10. Nakubwira cyari the premier for real Sankara wumva. Sasa hakuno kigabo bacyambura imbunda. Sasa yafite umujinya. Your girlfriend's dying. Sheri wawe arimo arapfa, your girlfriend is dying. Shouldn't you be spending her last moments on Earth with her? Wagiye mukaba muri kumarana ibihe bya nyuma sigaje kuri iyi sikara akanya gatoya. Mukaba muri kumwe. Kumbe kigabo gifite hakuno akantu kakuma. Sasa bana bo hakuno. Feeling Ya urumva mere gute? as 30 seconds ago. Numva minota ishize rwose ndumva ari cya kimwe ntacyo ndahindukaho. Nta mutwe. Anyone now? Bisanzwe ntacyo ndahindukaho. About anything else? Right Nta kindi kibazo. now, I feel fine. Murameze neza mugenzi ba mushuti. Maybe Nikazowi. Barrett was wrong. Wenda Barrett nawe yibeshye. Barrett's not usually wrong. Erega Barrett nuko mufata nabi igihe cyose naga bari ku ruhande rubi. Are you trying to make me feel bad? None kumva nshaka ngo nimva nabi se. Oya. Of course not. Ntabwo aribyo nshaka. I'm just worried. Ndahangayitse gusa. Njye rero nyiri guterwa urushinge nta kibazo mfite. Not wondering if it hurts Njye nta nicyo bintwaye nabi nababaza niba ndi bunapfe ni amaze kubyiyakira nyine. or if I could have done more while I was alive Nubone sinzi nane bukora ibyiza mbere y'uko mpfa. or if anyone's going to think about me after I'm gone. Sinzi niba n'umuntu azanantekerezaho ko nari mwiza nyuma yo gupfa. I'm not wondering what it's like. Sinzi niba nibaza nyuma yo gupfa uko bimera. The minute you are and the next Nubundi ni nyuma y'umunota umwe nawe ugakurikira undi akazakurikira urupfu niko rumera rudutwara buri munsi. aren't. I'm not thinking about it at all. Ibyo ntabwo ndi kubitekereza rwose bizakurikira nyuma yo gupfa. Sasa hakuno baza mu byandiko bya John Collins. Umugabo yazanye ibintu byinshi ari kumwe nabyo. Harimo n'amasasu. Get this. Tudatuma phone iyi magazine. Baratsimba. What's that? Cyo ni iki? Proof he's not with the government. Ni ikigaragaza yuko atarimo arakorera leta. Kuma umugabo John Collins yakoreraga rwa ruganda rwa Kela Chemicals. That makes more sense at least. Mugabo ntabwo byumvikana. Who made this mess? Ahubwo arimo arakorana na company yazanye umwana kugira abantu bahinduke za zombies. The others like him are out there. Bivuze ngo hano hanze hari abandi bakozi bameze nka we. Kumba yagize gutya abona hano retrieve target umuntu yagomba I gutabara. wonder how many others like him are out there. Abona hano retrieve target hari umuntu yagomba gutabara. Arebye asanga ni ifoto. Sinzi yari onde ku ifoto arabika. Mugabo yaje hari umuntu agomba gutabara. Wakoze kunerera inshinge. A million ways to die in this mess. Ati runda buryo burenze miliyoni wapfa muri uyu mwanda turimo. Most pretty awful.
sibyo ko ni nabyiza cyane. Mugabo arimo arakatabya scotch wamwamirije. Hard to slow down. It'll be harder to breathe. Mukobwa mukanya araza kunanirwa guhumeka. It'll feel like I'm drowning. Mukanya araza kumva asa nk'uri urarohama mu mazi, drowning. Girlfriend soon enough. Kana shedwa niko biri bugende. Nawe nakanya gato agatijene. Niko bimeze. He did a shit job of protecting her. Wakoze akazi keza urimo uramurinda ariko byakunaniye. That's about all you're good for around here, right? Yakabyize muri kumwe no buri hano wicaye aha. Ariko nyuma ya byose wananiwe. Ntago abashije kumurinda nko byari bikwiye. Range dizo avaye ufite kabunda. That poison doesn't have to be the way you die. Ati uriya muti w'uburozi nagutera ntago ariko buryo ukwiye gupfa. Gomba guca mu buribwe. It's gonna be the way she dies. Akabona nubwo atari bwo buryo napfamo niko sheri wawe ari bupfe. Wandasa wagije n'ubundi na sheri wawe niyo nzira. And her baby too. Kandi n'umwana twite. Tangije. Toze kigabe imbunda. Kumbe cyari cyambuye kare. Tangira. Urwanira kabunda kirasa mu kaguru. Sasa ari ku musirikare. John Collins hamwe na Dizo. Sasa Dizo aratangira. Mugamukurikiza sasu. Bima mu rubavu. Manega aratangira. Namurashe ibyo mwivi. What do you mean? Ye wavumbuye ikintu bikise. When you're going through his pack, you found Atiko something. mwagiye mu gikapye nibi ntacyo mwasanze mu kugera hano. Aho John yarafungiye na Dizo. Shit. Ha. Hey. Basenze bagihera. Sasa nibazi Dizo bigenze bite? Bakomeza imbere. Kugera aha. Basa inkweto za Dizo ziri hakuno tayari. Ureba Dizo. Dizo yarashwe mu rubavu byagenze bite? I got the suit. Atariki cyo nakuna mwibye ya myenda. Nawe nahari bucikire. Sasa yamaraje nayi ibi myenda. At least it's not too bad. Yeah. Sasa hano naindi kata. Doesn't look like the bullet hit me. Cyane ko ikigo cyagifitemo kanuza. Maniga kuna afite ka farumasi mu kigo. How you feeling? Ye urumva umeze uti? Imarabaza sheri we. Fine. Meze neza. You're lucky to be alive. Turi umunyamahirwe kuba ukiri muzima. I don't feel lucky. You got the gun. Ati nta mahirwe arimo wa mugabo yatwaye imbunda. Yeah, but he didn't get the suit. Ariko nta imyenda nayo nayo yajyanye. Ya suit. Can't leave without it. We're like sitting ducks in this office. Bivuze ngo ari muri office ye. I got 4 bullets left. Icyo nsiro gasigaje amasasa ne mu mbunda. You checked? Wabanze gucekinga cyane. Yari atandatu murasa rimwe mu kuguru nta wanda sirinde mu rubavu. Bullets can still do some damage. Ariko amasasa ne n'ubundi yashaka kutugeraho ingaruka. We're a much harder target if we're not all together. Ati biraza ko ibintu tudatana ko turi kumwe nibwo twapfa nabi. The rest of you, divide up. Abandi mutatane. Oyafata imyenda arayijyana. Ni Barrett. Sasa umugabo. Abana bamuvumbuye. Arashaka nayo buryo cyareba ko yava hano. Suti bayijyanye. Tayari. Bari mu kigo cy'ishuri abana bazi kumurusha. There. How does that feel? Ye urumva umere gute? Worried about me. Ati wihangayikishwa nanjye. Yewe mukomeze mugumane. Agara ko mugenzi shero akamaze iminsi yarasohotse kari yakiriye. Ni Kazowi. Natari. Your nose. Yewe ku mazuru yawe. Kumbe bwa burozi bamuteye. Tangiye kuva imyuna. Bamaraso mu mazuru. Sasa hakuno. Musirikare John Collins. Obana bari. Neho yatungutse. Muri baratwari. Kumbe Grover Jones na Violet nao baraho hafi. Kurikiza amasasu. Bijyana barayabara. Rimwe rirasohotse arayamanika. Where's the suit? Mwambaro uriye suit. I'm getting out of here. Mwana ndashaka kuvano. Simbizi. Ubwo arangije. Yawe rya kabiri. Ask again. Ntago nongera kubaza. Nawe ukaba mutera imisumari.
bahari bakobwa bararabo bagiye gushaka ikigabo kiramwambara kananga siga umukunzi hagararasa amshenje tarengaho You might want to listen. mukuri bisho ndacye gufite impamvu yo kumva none Don't, please. ndakwiye nurikore Bring me the suit. zanira wa mwambaro You have 3 minutes. ufite iminota 3 sibyo zanira suit fanya mbio mbio gira vuba 3 minutes aba nabo hakuno yamuzana bwa Soviet birabaza Not really. oya ntago ndi kubabara It's good. sabani byiza urumva ari ikintu nakuzanira I mean, I feel like. Is there something I could do? nimba ari ikintu umva ko nagukorera wambwira mgenzi nikamushuti Sure. cyane I'm thirsty. mfite inyota amazi yambone byabasaba saka njye ngushakira amazi aba nabo kapo yabo yari y'amasaha nibwo bari bagikundana yari yemeje kuyakorera umwana utaruwe ko umugabo wese uko bimera umukobwa ntago ashaka gusiga inyuma wenyine ati twese muri isi niko bimera nawe ushaka gusigara inyuma I don't want to leave you. sibyo ko nawe ushaka kugusiga It feels so cruel. numva bibabaje cyane The world would give us something we never expected, ati iyi si tubamo umunyazi duha ibyo tutifuje take it away before. yarangiza ikanabitwara itunguranye igihe icyo ari cyose wogera gutyo ugakunda ubukunze ejo agacishene isi niko imeze mugenzi nisakaye nibyo abanyarwanda bavuga tutazaseka umuntu muri iyi si ko nawe imvura imunyagira nawe yakunyagira What do you mean? ushaka kuvuga iki se reka mbanze nsoza ibyo navugaga Maybe we haven't had a lot of time, wenda ntabwo twageranye ibihe byiza n'igihe gihagije njye nawe but the time that we have had, it's been real ariko n'igihe gito twageranye cyari cyo nyacyo kandi twageranye ibihe byiza and it's been honest. kandi cyiza nuko nta wababaje undi twageranye ibihe byiza koko buriya kugira ngo umarane n'umuntu igihe kinini akubabaza mwagirana iminota mike mu buzima ariko y'ibyishimo myiza And we are who we are in here. kandi n'ubundi turi hano turi kumwe njye nawe nta n'undi mu minsi mike bari bamaranye bakundana ati reka twishimire abo turi bo ko turakundana kandi ari ibyishimo aho kugira ngo tumarane imyaka myinshi twirirwa dukubitana amapanu n'amasafuriya ntacyo biba bimaze tayari ntibwatinze sasa barabo hakuno You two, wowe nawe stay. mugumaho wowe zanira imyenda abandi baguma inyuma Put it down. shyira hasi Grover. urova wiyimu imyenda wiyimu Let her go. ngaho reka umukobwa agende Back. subira inyuma Grover. urova sheri You have to let her go. reka umukobwa ntagende tubirangize neza Get out of my sight. nawe mva imbere wagashinzi we If I see any of you before I leave, nigira undi muntu nongera kubona mbere yuko mva hano I will shoot. ndamurasa nta mikino Go! mugenda nonaha maniga nawe arangije ni John Collins fata imyambaro reba uburyo ki yasohoka basigaye ari zingahe Thinking. se umuntu yatekerezaga ibiki I couldn't let him hurt you. ntabwo nawe butuma kubabaza And now we're all going to get killed. none ubu twese tugiye kwicwa Maybe not. wenda dushaka kudapfa I made sure you won't get far. mumeke ngishaka atajya kure kumbe bano nabo bagaba arangije cyane ko atazi ikigo ajya guca muri wa muryango bamwe bateyemo gaze za zombies fata ihombo arangije asiga akinguye akingura umuryango w'inyuma kugira zombi zinjire mu kigo ntashaka ko hari igihe usigara ni muzima I'm out there. Not yet. hari ikintu baba babonye hanze oya The front. What if he's ariko nta handi nawe He's yacu not out there when it goes off. We're screwed. ahubwo ntituraburiza nawe araraburiza umugabo avayo aca ku wundi muryango n'akabunda kari mu busasu bubaze Goes.
ndimo nabona arimo arasohoka. Asigaje ikingana iki? 10, 9, Minota 10. 7, Barambarira amasegonda. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uko bayabara? Kumbe inyuma ku mwenda bari bashyizeho ikintu kibaza nk'igisaha gisona. Uko gisona nazi kirasonera zombi zirakumva urusaku gatoya zose dore ngo ziranja mu mugabo. Arasi ya mbere amasasu badateye no kuri abiri tayari. John Collins zarazike bahemukiye kumbe nawe yihemukiye gusa mugenzi wibuke yasize afunguye umuryango w'inyuma mu gikari muri ya basement hamwe bari baracometse mihombo tayari. Byaragiye biramwataka birashwanyaguza. Abako bakicaye. Used to cry whenever a book ended. Ati rimwe na rimwe kenshi nabaga afite ibintu nishimiye byaza kuranya narariraga. Kind of book? Mana se nkunda gusoma icyo gitabo. Mutayibuze ibitabo bya comedy, Drama, drama, mystery, historical fiction. nakundaga n'amafilme ya mystery na historical fictions. Matter. Kimona kamwanya nta nubwo nabibona. Ayimwe filme z'amateka. Seriye? No. Tani. There it goes. Yeze buri abazungu n'abana beza ni abazi kusigaje amasegonda make. Agushakira ibintu by'ibiganiro kujyaho just utiye bana mu masaha ya nyuma. So why'd you cry? Done se nicyatumyurira. Kudatuma witekerezaho cyane ngo ngiye gupfa mana we. Same reason everyone cries, I guess. Ati impamvu yatumye ndirira ni impamvu nk'iya buri wese itumarira. Bantu twese impamvu turira n'agahinda mu mitima. Ariko akenshi niyo urize bituma uruhuka muri wowe indani. And then it's just the end. Kandi niryo herezo. And it's over. Buri abazungu n'abana beza arakuganiriza akaguhumuriza agashaka ibiganiro bidafite aho bihuriye n'ibibazo urimo. It sticks with you forever, right? Ati nifuzaga yuko twagumana iteka ryose. You've done so much for me. Ati wankoreye byinshi byiza. Ariko iminsi ni imitindi. I wish I could have done more. Ati nakifuje kuba nakoze byinshi birenze. Okay. In the middle of all of this, Ati hagati y'ibi byose being with you, kubana nawe keza ari gukomeza sheri. You me too. Nanjye nuko sheri nuko. Genza abazungu arabanza akamutera story amwibagize. I'm gonna be all alone. Habusa tugiye kumunangiye guma wenyine. You got all of us. Oya humura natwe turi hamwe twese bivuga ngo uri wenyine. So much time being mad at her. Nahoraga murakariye arimo aravuga mugenzi Natali. For what? Unarakazwaga n'iki koko? Bakiraho. Byarekira. Babayo. Bombari biza bimborekana. Bombari bikubitana. Kumbe zombi zaciye mu gikari. Byose ni byinshi. Tayari. Harasigaje kwirwanaho. Ufite tindu w'inyundo. Urumwe n'icyo ashoboye. Tayari. Hano abaje badashaka kwica za zombies. Dore ngo nandizo na vana bati byose. Hano. Ni byinshi mwana. Ushoboye acike. Binja bindani birunda ku muryango. Bose birunda ku muryango. Ngara bigiye guturitsa umuryango bro. Tugomba kurwana. Ukomeza mufata umuryango nakindi. Natararangije ku wundi muryango. Arangije ku bitano. Imbago. Muzare mwabasenzi mwe. Dore ngo sasa Natali. What's going on? Sibijya mbere. Uyarebye. Ni Natali. Sheri we nabarangije dizo. Sasa Natali. Nubundi bamutera urushinge rurimo uburozi. Arangijwe agasohotse aza kwitambika za zombies. Aho kujya ngo bapfari benshi ahitamo kwitangira bagenzi be. Nubundi yari mu marembere ya rugenda bari bamuteye urushinge mu maraso. Bwa burozi. Sasa dizo naye gutabara sheri we. Grover Jones aramubuza.
natari mugenzi bikora bake aho kujya mupfe mwese yabonye ko n'ubundi arugenda ubuzima bwe buri mu marembera tamo kwitangira abandi dore ka mushiti kazo ngo garasigara karira genzi maniga yiburiye umukunzi ujenyaza kuutura intebe bimwe wagwendera mu isoko agenda utonganya inzira tuzi inyanya za desa inyanya 3 gute bishoboka bite uri totomba mugenzi n'ubundi umucuruzi mwatandukanye Sansu nawe aragafoto yarafite ganza ngo retrieval target umuntu uri ya musirikare Collins yagomba gutabara kureba neza uriya mugabo John Collins yaje muri kigo cy'ishuri aje gutabara nde Kananga Grover Jones Sada Grover Jones nawe yasigaye mu kigo hamwe n'abandi bana zombi zabatatse wari waje kumutabara wa musirikare nawe yasubiye hanze niyo wari target yagomba gutabarwa bibuka ababyeyi b'uyu mwana se na nyina bari mu bayobozi barura ruganda rwaturutse rwa Kela Chemicals sheri nawe yaje hakuno bararira hano ni hamwe musigara buri umwe aririra undi ntacyo ari bugufashe ni yanyo ni rwaje indi idafite kere buyimariri tayari bakira aho arwaje yambaye bote Urabareza nishan mana wen wowe chodata we sasa Barrett yarazi ko yagamba ni yungu yakajya hanze none manigaragarutse n'agakobwa arakabuze mana narizi ko apfuye shari You followed me here. ati bankurikiye hano bande mama itama nari mfite didn't have a choice bande bamukurikiye abandi n'amatoroshi hanze nimbara abasirikare nka John Collins nimbari bande sinza baribo bari kwakurikiwe n'abandi ndaceka isizo naruka genze bayitaga rya zina ryayo Freakish yari Sankala da premium mwumvaga abaje mwakoze kuzamurabeho nimuza cikene kabiri nisoka simbizi nzababwira ntago nzikina nukigenze nukirangiye amina.